New Delhi dahi pangthok kadariba tripartite talk ta saruk yaro na ba Manipur government ki mihus singa madi UN sigi losing ba sing ase impal thadokre. Lamli ba assembly mikala sida Congress ki mirep oigata ba singi ming MPCC na hayi lauthok na bayan na lagi. Mikal gamari lain na khana saina ba tholok patigi wangkem kendra da nupi sokle makata na pando ba tholok tok na ba police mangak seli. Amasung assembly mikal pangthok kadori ba state mga dagi ECI na selo na lupa ko isa mga yam na ba sana lupa human traffic pagat pangampre. Mayam kurum jari adon ying biri wasi impact news ni ai ke thoksom na hojai pungja si phau ping maru pau sing mayam da bijari hojik sathari economic blockade asigi waroi sina ma porok na bagi pandam da New Delhi da paheng pangthok kadori ba tripartite talk ta saruk yaru na Manipur government ki maikai degi mi ani yauna UN sigi president gaidon kamai amadi information secretary Sankel Stephen ngasi fal thadokre loina na economic blockade handokta bahai basi wari sana ba ki matung ina lep kani haina Gaidon kamay na paumi singda fongdok lamki ngasi New Delhi gi tamag infal thadok lamdai da paumi sing na hangba wahangi paukum oina gaidon na fongdok lambada UN sigi apa ma khuding mag government han hai khrabani amasung anoba district taret sem khiba adu handok kadabani hai basina makoi gi dimani haina fongdok lamki loina na state government gi mihut oina revenue commissioner ke Radha Kumar amadi additional secretary home Dr. Suresh Babu na saruk yakhiba loina na tripartite talk asida miyamgi yaipana bagidama blockade handokna wafam kaya pukhatkani haina phongdok lamki panba yai wari sanaba sida saruk yaruna ba UNC ki general secretary S Milana lusingba mioi tari na sabatim amasung ngarang numidang Delhi da thumkhrabani. Everything is depend on the outcomes of the talk. Depends on the outcomes of the talk. We have already given the information to the ministry and the government of Manipur. Based on that, we'll take up the issue. Yeah, we are demanding rollback of the new district. That is our main agenda. That people suffering is the key point. So how to find a solution to this has to be settled because three of us are sitting together. So at least if not a permanent solution, if I could get some temporary solution, that will be helpful to the people. And that too we are nearing election. So some temporary solution is required. The entire exercise of meeting them is to find a solution. If not permanent, at least temporary solution. This Indian judicial system is up and doing. Apex court of the country has already said that blockade in any form is illegal. Why should we continue this illegal thing? We have to respect the judiciary system, the court. If law is not respected, then what is the use of having a country? Actions, legal actions will come if the court's orders are not complied with. Hayeng January ahumda New Delhi da pangthokadriba tripartite talk ase yamna maroiba madi Manipur gi asengba puwari upmioi khara na pauthok liba se semdok nabagi tanja amani haina United Committee Manipur UCM gi serola bana hairakli lamdam asida naga gi lam kuki gi lam natraga maite gi lam haiba amata leite amadi kanglop amagi sak takpada kana gi su certificate lokpham thokte singtam amatani haibasi ngasi phawbada leiriba Manipur State Administrative Report amasung Manipur State Darbar gi proceedings na mayek laraba khudamni punamag asibu kanglop phurupki mingda rajniti tawba mioi kharana lana lamjingduna aikoi masel gi marakta hu council leba se aikoi punamag na condemn tawpham thoi economic blockade asi khaktamak loisen bagi wafam natraga ngahak ki solution da yumpham oiba wari tawbiganu tungkoiba amadi aseng masaktam da yumpham oiba waroi sinama purakna bahona biu haina apil torokpa loinana ona taina ba waroi sin oiragadi madu thorakpa khudingmak thengana ba miyamna sem saduna leire haina so state government amadi central government da section wa thamlakli economic blockade ki matang da hing tripartite talk satharagani tabada hainingai leitana nongai ba poi talk asina punba Manipur miyam gi awaba kokhalagani haib gi thajaba sauna lei haina Goodwill Mission for Peaceful Coexistence Manipuri convener ningthokja lanchana phangdokre banbayai hojik satare economic blockade asagi waroisin purakna ge pandam da hayeng dagi New Delhi gi North Block ta government of India government of Manipur amasung United Naga Council gi marakta wari sanagada bani tripartite talk asida saruk yagadori be UN sigi information secretary Sankhal Stephen amasung president gaidon kamai yauna state government ki mahut singadori ba revenue commissioner ke Radha Kumar amadi additional secretary home Dr. Suresh Babu New Delhi gi da ngasi infal thadokhrabani simerong da leiba adim jati shiksha ashram da ngasi pangtok ke ba paumi singa unaba bada
ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯂꯥꯟꯆꯥꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯨꯗꯋꯤꯜ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ UNC ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯦꯊꯅꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ Manipur government, central government amasung UNC ahung gi sathakadriba nakal ahung gi wari sanaba sida Manipur gi territorial integrity kahendana thambagi matangda khanaba amadi Manipur gi administrative system bu kaidana ba ngak senba haibana sing wafam sing ase kaihet khananaba ikalna thadrok serol amada government ki puning singsilakli Laliba Mikhala sida Congress ki mirep oigada singiming hayeng lauthola ba yana lay hairi Impact News na pangpa pao magi matungina Chief Minister Okram Ibobim sung MPCC ki President Tiana Hawkip ani ngasi ayu ki pung talamathoy taba matam na Congress ki National President Sonia Gandhi ka pung amak harehena unakri hairi pawasa ki matungina ngasi unakhiba da Congress Party ki ticket launa bagi tamak party da form thazal lakhiba singi list putoktuna wa khanaki hayeng Delhi da Congress ki ticket committee ki board phamnaba matung ticket lauthola ba yai haina pawasina makatari Panbayabadi, Manipur ki Assembly Constituency Humpu Makta Congress ki ticket bikal Tengnakadaba, Mioi Marpudra Marina Party ki form Tazilakibani, Madigamanunda Assembly Constituency Nipumathoida, Mioi Amamamtana Party ki ticket Tanabana Maram Oerika ticket, Pibada, Sayi Naba Laitabaga Pankak Oikibani. Aduga, Lemahoriba Assembly Constituency Singda, Mioi Ani Daginataret Pavana Party ki ticket Tanabana Maram Oerika. Samam naba khara leirakibani masigi manungda Kairao Assembly Constituency da mioi tarina party ki ticket tanaduna khwaidigi masing yamna ticket tanaba Assembly Constituency ama oribani Tanamathisiba Manipur Assembly election gi mangoina na thokba hingsa gi thodok amada ngasi Thawal Police Station ki manung sanna leiba kiam sipaida Wangking Kendra ki MLA ke Megasandra ki worker amana Congress ki Phiral Singkhana bahona ringaida Kendra sida mirep oigadariba atopa candidate amabu sagot pamioi amana laikai asida mirep ama laina atopa mirep ki Phiral Singkhatpa amadi meeting toba yaroi haidana athingba pirakpadagi nakal ani makta khut thongnarakuna asokapan yaunakre khut thongnaringai seiraktuda Thawal District Police ki kangbu man laktana miyam adu tear gas cell sing kaptuna tankhai ki Maduda nupi uhum soktana Thawal District Hospital pukhatuna laikan naki nupi uhum aduki manungda amadi pibam khara lubadagi rims da refer tawkhre housing mafam aduda makhata na pamdaba thodok thoklaba yai haiduna police na ngak sendra leiri Assembly Mikal Pangthokadariba State Manga Uttar Pradesh Punjab Goa Manipur amadi Uttarakhand gi Election Commission na Selana lupa koti samaga mangarom phagat kre Election Commission na phongdora pagi matung ina Uttar Pradesh taki lupa koti marpudra ni thoi Punjab taki lupa koti amaga lak marphuma thoi Uttarakhand taki lupa koti amaga lak humphum doi amadi Manipur taki lak nipan gi mayada phagat khibani hairi lupa koti kuntra mari rongi oigadaba u liter lak tara nipan amasu state sing asi taki phagat khi hairi Loinana lupa koti kunmari rongi drug amasung narcotic kilogram listing mga amasung pagat pangam kibaga loinana lupa koti nipumapan longi sana keji saniga kontra marim di lupa keji samri yang kaisu pagat pangam ki haina election commission na phongdorakli ningsing bayai ikui kuidringai dasu election commission hariba state mga asitagi yamlaba sanpham kaya amasu pagat kiba laikrabani Lagliba March Tada Pangthokadariba Mikhalga Mari Lainana Imphal East District Police ki oiba Model Code of Conduct ki matangda training program ngasidigi hawkre Mikhalga Mari Lainana Police ki maikaidagi Mikhal mamangda amadi Mikhal numitta kari section thorang lokat pa yai haibagi matangda ngasidigi hawkiba training adu SP Imphal East ki Porampata laiba office ta pangthokibani ngasigi ahanbo ina hawkiba training program adu da Zonal amadi mobile officer singi oina pangthoki
ट्रेनिंग अदुदा सरुक याखिबा ऑफिसर सिंह अदुदा इम्फाल ईस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन के मेगाचंद्रना मिखल की कोड ऑफ कंडक्ट की मतंगदा ट्रेनिंग पीकी ट्रेनिंग अदुदा सरुक याखिबा ऑफिसर सिंहना मिखल की ड्यूटी ताबा मतमदा कोड ऑफ कंडक्ट दा सोलकपा अमदी थोलकपा इरांग सिंह करमना थेंगनगनी हाइबगी मतंगदा कुपना खननैनकी ट्रेनिंग असगी नुमिनिनी सनबा नुमित्ता फ्लाइंग स्क्वाड सर्विलेंस टीम अमदी हुमनी सनबा नुमित्तना कंस्टेबुलरी टीम अमदी स्ट्राइकिंग रिजर्व की ओइबा ट्रेनिंग पांगथोकनी हाइरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन तौबदा अथिंग करी करी लाकनी हाइबदो अदुगुम मयामदो मांगचुंगना खंगदोकपा हतना आम थोलकपा मतमदा मदु कमाइना मैनेज तौनी स्ट्राइकिंग रिजर्व न कायदा लै कोई कंपोनेंट मयाम से सेक्टर मजिस्ट्रेट का टाइप तौनगदोबा मतम की एनीथिंग लाकपदा रिपोर्ट पीगदोबा अदुगुम मयाम से कोइना खुदकता स्पॉन्टेनियस ओइबा मओंगदा नियम चुमना रिएक्ट तौबा ngamnaba कंट्रोल तौनबा मसीगी मतंगदा कोई ट्रेनिंग इम्पार्ट तौबनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कमाइना कायहल्लोय इलेक्शन तौबा मतमदा मीना से नियम कायना चा येनबा खोटपा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की मयाम मसी कमाइना कोइना स्ट्रिक्टली थिंगनी हाइबसे मदुगी मतंगदा पीबनी लाखदरबा मणिपुर असेंबली मिखल की नॉमिनेशन अमदी मसीगा मरी लेनबा इशू सिंगी मतंगदा ट्रेनिंग कम डिस्कशन की थोरम अमा ngasi पांगथोखरे रिटर्निंग ऑफिसर अमदी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सिंगे ओइना पांगथोखिबा थोरम अदु इम्फाल वेस्ट की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता लेबा कोम्बिरे हॉलदा पांगथोखि लालिबा तरामाथोय सुबा मणिपुर असेंबली मिखल असिदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की ओइना सिंह अमदी तम अनिमुक्ता मिरेप कुंथ्रादगी तादना थादोकने हाइना पार्टीज के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहनलाल पटेल न फोंदोरकली लालिबा मेखल असकी येंगलगा मणिपुर यूनिट की ओइना ngasi संगाखमदा पार्टी असकी ऑफिस अमसो हांगदोखरे ऑफिस हांगदोपकी थरम अदुगा मरी लेना मोहनलाल ना मथंगी सेंगोदरबा गवर्नमेंट असिदा पार्टी असकी मिहुत सोइदना यावगनी पार्टी सिना सोथा होरबा मरी मसिंग यामजतबा कांगलुप सिंगी थबक तौबगा लोइना समाजदा मानव पुंसी महिंग अमा पुरकनबा थबक तौगनी पांगथोकदरबे मिखल असिदा पार्टी असिना कनागवा पार्टी अमतगा प्रीपोल एलायंस तौरोई अदुमोइनबा मिखल मतुंगदा करम पार्टी का पुनः सन्मिनगदगे हाइबा लेपकनी हाइना फोंदोखी लमसांग हियांगलम साइकोलम दे लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा पार्टी असिदा मिरेप ओइना होनरेबा मियोय मरीसु ngasi की थरम मदुदा सरुक याकी इस चुनाव में हम लोग 30 सीटें हम लोग लड़ने वाले हैं और हमारे 30 कैंडिडेट कंसिस्ट करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि यहाँ जो सरकार बनेगी गवर्नमेंट या फॉर्म होंगी बगैर रिपब्लिकन पार्टी के विधायक से बिना वो बनेगी नहीं। हमारे 5 एमएलए को जिताने का संकल्प लिया है और ये छोटे विधानसभा क्षेत्र होने से हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार बनेगी हमारे जो लोग काम कर रहे हैं ये सबको सत्ता में भागीदारी मिलेगी, ऐसी उम्मीद है चुनाव के बाद में। लेकिन चुनाव के पहले हमारे पार्टी का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। बिष्णुपुर पुलिस अमसुंग एक्साइज बिष्णुपुरना फागलगलबा युंगौ सिंह मई थादोक्तना मांगहनख्रे पांगथोकदरबा मिखल का मरी लेना एक्साइज अमसुंग पुलिस की टीमना बिष्णुपुरी मफम कयाद ड्राइव सथदुना युंगौ लीटर लिसिंग अमगा सामरी तरामापन फागलखिबनी फागलखिबा युंगौ सिंह अदु ngasi योग एक्साइज स्टेशन अदुदा मई थादोक्तना मांगहनखि नार्कोटिक सेल इम्फाल वेस्ट की टीम अमनसु लमसांग बाजार दगी DIC लिकर मरफू फागतपा ngमख्रे मिखल का मरी लेनबा सादिंग सिंह स्टेटमेंट फाइल तौबदा पॉलिटिकल पार्टी सिंह अमदी मिरेप सिंहना थेंगनगदबा खुदोंग सादब सिंह येंगलगा इलेक्शन कमीशन ई फाइलिंग की खुथांगदा फॉर्म अमदी स्टेटमेंट सिंह पिखलप याहलगनी हाइना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर सेरोलमदा खंगहलगली हारिबा अनौब स्कीम असगी ममिंगना इलेक्शन कमीशन रिटर्न प्रिपेयर ECRP नी मार्च आदा पांथोकदबा जनरल इलेक्शन दा BJP की मेरेप ओइन हियांगलम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिखल थेंगनगदरबा डॉक्टर राधेश्याम की फिराल सिंकटपगी थोरमा ACS की पोलिंग तरेत पांथोकरे हाइना हियांगलम केंद्र इलेक्शन कमिटी थादरकपा सेरोलमना हाइरकली लालेबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल दा BJP की टिकेट मिखल थेंगनगनी हाइबगी थाजबा हौजकसु कैंडिडेट सिंह दा मांग लेत्री 16 सेंगमाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा BJP की टिकेट तानरीबा मियोय मरी की मनुंगदा हाइखाम दिंगोसु पार्टी की टिकेट फंगनी हाइबगी अचौब थाजबा लेरीबा कैंडिडेट अमा ओइरी करिगुमा महाना पार्टी की टिकेट फंगदबा तारबदी महाको सौगलिबा मियामगी अपामबगी मतुंग इना मिखल थेंगनगनी हाइरी पनबा याबदी BJP ना हौजिक फावदा मिखल थेंगनगदबा कैंडिडेट 39 की मिंग लाउथोखरबा मतुंग सीट 9 की कैंडिडेट सिंह की मिंग लाउथोक्त्रिबनी
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ BJP ꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯝꯕ 12 ꯀꯩꯁꯥꯟꯊꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯪꯕꯝ ꯙꯅꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3,000ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ BJP ꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯂꯛꯂꯒ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟट ꯄꯥꯔꯇꯤ NEIDP ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ loinana P Dhanakumar lagliba assembly mikhalda NEIDP gi mirep oina mikhal thengnagani hainasu makha taragli mikhal mamangda gari awaiman hengat pinaba TDC na Manipur government ta haijakhibaga mari lainana government na thabak paikhatle haina tabada TDC na government bu thagatpa phongdoragli adamwainaba khanda pangthokadarba ADC mikhalda ukhul amadi Tamenglong district ta sizinnakiba gari singi sanpham khara pithok tana leiriba si lalba mikhal mamangda saindok pidrabadi gari driver singna steering pai debi khongjang sangsilapa ya haina council asigi president hizam ranjit na phongdorakli ngasi Gandhi Avenue da laiba council asigi office ta paupi sing unaba mada mahang haikibada council asigi government da tanaduna lakhiba gari awai man hingat pigi order laliba tang manga phawbada finance department na thokpina ba appeal tawki Manipur government ki CAF amasung PD ki minister na kana hona bibagdagi wana bibagi matung ina ngase economic blockade leirabasu passenger service tor bagari singda thau phangan kiba asimak thau gi awaba leitre haina loba yare TDC na government ka khusam nadana Imphal East amadi Imphal West amasung Thawal gi petrol pump ahum da passenger gari sing khakta da diesel pituna lakhibani adubu ngasidagi hautna Kaksing district su passenger service tor auto amadi Tata Magic yauna water tanker singda thau pibigi thabak haukhre Manipur government na thokpa thau gi allocation adumak IOC na su inbinaba ranjit na phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯊꯥꯎ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ IOCꯅꯁꯨ ꯏꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯎꯗꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅꯁꯨ IOCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ IOCꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯊꯤꯕꯤꯗꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ UNC na sathariba economic blockade manungda security na ngak sendana pusalakkiba thau lohongnaba honabada miyamna ahing yarek narabasu Manipur government ki CAF amasung PD ki officer on special duty OSD na aranba mawongda permit issue tawdana makhangna sanaba singda thau pithokle haina Information Center for Hill Areas Manipur Isamna Phongdorakli Thasiki Kuntradiki Hodana Imphal East Amadi Imphal West ki mafam singda laiba petrol oil pump singna param sumna miyamda thau phanghandriba sing mari lainana ngasi nongthil minuthong da laiba isamgi office da paumi sing unabada lobasgi president nongthombam Rajendra na haikibada economic blockade manungda miyamna thau mapung phana phangba ngamdriba si gi matangda isamna thijilubada oil pump ayambada stock laiti hadana miyamda thau piramdaba thengnaki madagi mathakta CAF amasung PD gi OSD na khuyek piba permit paiduna political party lanai lop kaya yauna angamathok singna thau loromki isamna drive sathabada numit humnida IOC na diesel kiloliter sate nifumanga amadi petrol kiloliter songa gamarpuni toy miyamda phanganaba allocation thoki adubu thokiba allocation asigi manungda diesel kiloliter sahum manipu manga amadi petrol kiloliter humdra manga di reserve amadi permit ta pithok labat thengnaki masina maram oraga miyamna thau phangdabagi awaba payoknabani Rajendra na makha taraduna haikibada Manipur laingang na masagi machinery kharagi yengduna thau pibadagi miyamna thengnariba awaba si ubiu atubada mari lainaba authority na permit pibe lepiu makata na permit pirama thengnarabadi maming matha lokthokani haina akanba wafam thamlakli लेबिरे FCS की डायरेक्टर ना मागी OST ने सिरे माना तोनिंग बक कुशीरा सीधा पामेट पर पीर का लाइट पर प्रजासिंग की नोम की सूर का साथ जब ऑक्टो थौजब राइसपिन पांजब मैं आदु की खनबी देना माँ के संग माना बकरा ऑफिसर खर सिमाइन ईर का तो बसे मजे खुदक लेपियो मतुम ताब इसम न करेंगे पंद सिमाइन लाखो मतम द हाई पोस्ट ने थेंगना बता रगा दे मजे सोई टोर ऑफिसर सिंग ममिंग मथा तो कोई लाथोक सर कांदा मणिपुर मियांग भी यंग न बने न कोई लाथोक सर गने बा होई तंगाई पतन हॉस्पिटल की पुलिस की फायर की अना एकी पिरम बदुदी फांग पिरम बदुदी कोई मधु मरम चाइना कोई लोगनेबा पमसिदा परमिट मोइन पपीदा पिसल कुसिना बेलेन पुथोकी बिसिना कोई की पम मपुसिंदा मियान मखोइ चाउना करबा तौरे हाइबगी पोरा मखल लेर कांदा मई चाको बाउदो याउनगदबा पम खर याउरमेबको अदुना मसिमा यारगदि मसि तोपियु गवर्नमेंट की पम लई परमिट पीगदबा पम अमानि का खंडोपियु पम खुदिंग मत
pulap makhoi gi allocation torkan reserve tawse masimudi topiro Economic blockade na maram moira jiri bam da pandun leire bagari singi driver singi marakta ungkhanna bathok pada security personnel singna control tawna bohna bada tiar gas cell caption bagi thawdok pu Manipur Drivers Welfare Association aserola mada kan yaning da ba phongdorakli loina na mari leina ba authority singna pandun leire bagari singbo aso open yaudana puthok pirakna ba serola sida appeal tarokli matang sa sida break am logjake Manipur ma di malenge tongan tongan ba I pau singa loina nai koi break tagi am thona hanjarake Impact News bu ming tadana review touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Yumanungi application ki mapung fava solution period Durasign G6 seasonabio. Durasign asit Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi irai live solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ba mai kai install to bayai. Durasign Tata Blue Scope Steel. I-League 2nd Division 2017 is here. Neoka FC versus 5-Star Southern Samiti Kolkata on 4th February at 1:30 p.m. at Kumalampak Men's Stadium. Entry free for all. Don't miss it. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Mayam mo kana taram no sari bulletin sing makata pau mayam da pizeri Nausat misi de sene hariba easy allies MD Azmir na misi asigi mayok ta sankhya ba je asigi member amadi laikai gi bi singbo phana batana rei haiba wahudagi Ketrigau da Iran thokre thodok adu ka mari leina na Iran hokhiba mioi singna Khergau yungkhaibam laikai mapada labi sathok sasin thingjin ki mafam adagi phangba pawgi matung ina JC asigi member amadi laikai mioi tara humdoi lomna MLA unaruraga halakki halakpagi labida easy masayauna police ki team amana hariba mioi sing adu phana batana rakpatagi Iran adu horakkibani hairi laikai adu ki club ki member ani emasung mamang thagi tang kuni thoida nisagi mayokta sathakipa drive amada phahoba gari ama Imphal East police station da thinba satpata easy ki yum mai thaki haibagi case panchindona phakiba phabikre hairi JC ki member sing phana tanarakle hariba pau tarakpatiki laikai miyam thoraktuna lambi da electric pole phaisindona lambi thinki ningsing bayabadi nausat asi ing kumjale sini taramanga gi April tha da lelong police station na police station gi manung sana laiba lokon amada sina phangkibani Izina angang mayam karigi jesi ki kangbong phoi singji karigumba satpa thokpa khuding makta chune jamna mane attack tawre laifam chafang phangde angang singi tumpham mi phangde numidang atheng badalai kai khu dalai ma mi ma ga police khargo loinaraga angang nu bi chatpa khotpa ta tanare I hojik taunari ba crime khuding makse mara leitaba parja singsi mathakta mahak ngami haibagum tauriba khuding maksi izina tauriba khongthang si police ki mai kai deksi ko yam chumma bage natraga mahak na lokhalaiba khongthang si karino haiba ma kupne engba ma changni mana igi thakta charge tauriba si athop amatam da hando Class 12 tamlibi mahiri nupi masama bu nupi ki kai khumna pamanghan biram laba matung hondoktan thamlamle hairi thodok asiki mayokta sengkhiba JC ke wangaloi ibem sanana Manipur press club pawmi singda phongdorakpada yaripo ningthongnai tiki hata oil pump manakta barada lairik tamdana laiba Javed Ali koba apokpa MD Waris masagi sahi kunsurba mi asina mahaki yumthangna badalaibi nupi masa asiki mamana bagi khuthangda phonda numit mangani rong wari sanadona khangnaki hokiba January 13 gi ayuk ki pung 13 makairam taba duwaida nupi masa asina dukan da pol leba sakpada Javed Ali thengnadona mahakna isam samna
सा थकलुसी हाइदना जावेद की ममानबा मुबारक कौबा मियोय अमगी भरागी कादा पुसिलगा नमथाक तौदुना नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगहनखिबनी तुंगदा जावेदना गाड़ी लौरुखिगे हाइना का मनुंगदा सो लॉन्सिनदुना थमलंबनी हाइरी नुपी अदुना ज्ञान तारकपदा का अदुदा लैबा मुबारक अमसुंग मुबारक की मपाना मखाताना लैबा यारोय सल्लो हाइना तालक्की लोनना भरा सानबा युम अदिगी मपु समिना बीबी अमसुंग नुपी अनि नुपी मसा अदुबु नुंथिल की पुंग मरीगा मिनिट कुन चटपा मत अदुवाइदा मयुमदा थिलक्खिबनी हाइरी थदोक असि खंगनरकपदगी नुमित अदुगी नुमिदांगी पुंग मापन तारकपदा पुलिसता वाकतुना पोरंपाट पुलिसना एक्यूज ओरिबा जावेद आलीगी मपा एमडी वारिसपु पुलिस कस्टडीदा फाजिन्दुना थमखरबा मतुंग ngarang फेब्रुवारी अमदा जावेद आली सु पुलिसना फादुना पोरंपाट पुलिस स्टेशन की कस्टडीदा लैरी पी ओइबी अखोइबु समाज की थाक पुखत्पीगदबा अखोइबु लेखा ताहनबिबा सुंबजे नुपा ओइबसिंगना अखोइबु करिसोइना खनबिदबा प्रजा मयाम इसिन इनाव मयामदा कंडेम तौजरी हाइरिबा इनावसिगी मांख्रिबा इजसिंगसिगी करिगुंबा मतंग तांजरोय मागी मांखिबा इजसे हंजन बसुंग अमरोयदबनिना मयामना करि तौबिबा ngambage habado adu akhoi mateng nijabani mamangda nupi anirak ahumlak thirame haina pautajai hujiju lohongadaba nupi ma lei hai magi hek exam si loraga lohongba numit lemnaraga hongdoine haina adu matung tabada inaw nupije amuk chenbiraga huntokpiramani Korai Todam Laikai the Labor Koraism Ibohon Bigi Yumda Port Uralami Habami Ama Laikai Miam the Pubadi Hospital Laikan Nakre. Todogadu Nasi Yupung Mari Makairum Tabaduida Tokibani, Laikai Miam the Pubadi Soklaba Hauzik Pauba Masak Maming Kangmangamdri, Mahak Hauzik Rims Hospital Laikan Nari Heidi. Lena Todowasiki Matanga, Sumoto case Ama Poropat PS na Lokat Haina Police Station Sigi Officer in charge na Tadro Pasero Lamana Kangan Lakli. Por Hurala Mihari Nupadu Miamna Pupatiki Zenimsta Hana like another Matunda Makatana lying Nabagina Rimsta Pukimani Hairi. Mapodam construction Toba the Yawa Simi Anibu, Sakang Daba, Singna Parker Matung, Damtina Hatu Lambagi Tobu, Zilai Stern Block na Zero Lambada Awama Takta condemn directly. Mamangta January Kunter to talk about Sina Pro Maselgi Marakta, Yangtina Bat talk the Naba. Hona minisi haina so sero lasina makatarakli. Wetland 4-hour Fisher Hive Timda World Wetland Day Thoram Pangthokre, Thoramadu, all Loktak Lake Fishermen Union and Sindona, Bisnupur District Langol Sabida Pangthokivani, Thoramadaki Manung Sana, DIPR Director, Megasana, Plotting Elementary School Amasu Hangdoki. Union Adugi Maikadegi, Loktak Pat Motpa Henkel Lakpada, Nungnangba, Pongdoki Bagamani, Loinana. Pat Kanabik Makai the Miam Puna Sansin Minasi Hiwapam Tamki. World Wetlands Day celebration of Marilena Wetlands for Disaster Risk Reduction Hiva Timda Pat Kanabaki campaign Hokre campaign as a unique wildlife protection committee Segmazina Mamang Tagi Tang Kuntra Matoida Loktak Patiki Hogdoki campaign at the Saruka Moina Loktaki Pumdi the Lady Bamu Singda Dustbin Namasung Pat Kanabaki Warol Yabas Yazing Yentok Lamki. Committee is in a Makatana Komla Kongda Leba Moral Guidance English School Dasu campaign as a Pangtoki, campaign at the school Lasiki Mahiru, Sani Rom Amasung, Mioikana, Salugyaki. Manipur Youth Cultural Organization Gi Lila Laiginati Migi Dabagni Haukiba January Kuntra Matoida, Loyal and Public School Marang Kunuk Bisnupur District Mai Pagda Utkre. Lilasi India government ki Ministry of Culture ki tengma galodena putokpani Lilasi Malem the Honglang ecosystem masida yopamoiba Lilani. Thoramada the Saru Yakiba theatre activist Katri Zugindro na Haikibada India government education the theatre gimaru oibasu Kangbiduna Asiguma School College ki lesson the Tangai Padava Su Amagum Nainapam Topo Wafam Ama Lila Wina Utpasi organization asina Malembu Tamoy Segna Kanzabagi Kudamni Haiki. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯏꯪꯕ Thangmaban Youth Center Linkat ki basahi kunmanga sobge Silver Jubilee Celebration Pangthokre. Thangmaban Hizam Dewan Laikai the Pangthokba Youth Center asagi sahi kunmanga sobge Thoramadu da Athoiba Mitungnen Oikiba Nagaland Government ki retired Senior Superintendent of Police Pochangbam Saramani Singh na haikibada Silongda Manipur Bhavan Sanabagidaba North Eastern Council na Government of India na ayaba pituna sanction taukraba phawa mari leinaba Manipur government ki thaupuriba singna ming sangdana leiri sahi kaya gi mamang ki Ministry of Development
of North Eastern Region Government of India ki makhada leiriba council asina ayaba pitana leiriba phawda Manipur government Shillong da Manipur bhavan sadeba karigino hangki leiba amagi leader oina thau puriba singna accountability leina thabak tohningi haina sonamani na makhata na phongdoki Thoramada saru yakiba gongang loina phongdok nakibada lamdam asida leiriba club amasung civil organization singna isagi ithau masak khangna thabak paikhat kadabani MN objective leina club sangstan linkhalabata laikai eda saukat papurak pangamgani government paikalakpa saukat thorang kaya pusu mapung phana pangthok tuna mahi sana bakidamak club singna honagadabani haina phongdoki North East Council की चिट्ठी था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर सरकार दा जुम्द साबिर रो मणिपुर के लेबात लम्न साबिर रो अदोम की लेबन नुआइना बा अदोम इचाई से शिलोंग दा लापदा लाइक ले से तमन नुआइना बा एयरफोर्स संग दा लेनन बा ITBP SSB CRP मखन मखन हेडक्वार्टर शिलोंग दा लेबनी ना अखोने जुम साबिर हाइबनी ngasi jo wawda chehi amaga tha ni shuri base laibak phadna manipur sarkar dagi karim tangmadi pawkhum pangdri Maina singduna siram gadorabi apopi mamabu kankiba sahitara mari khaktangai riba master moirangthem sadananda da National Bravery Award pirakli mamang tha January tang kulum doida New Delhi da leiba Prime Minister Narendra Modi ki banglo da pangthokhiba thoramada da Prime Minister Narendra Modi na manasi sadananda da kusinarakpani award asiki da leiba asiki thongna paba angang kunmanga khangit pagi manungda moirangthem laikai moirangdagi mapurebe laikhidrabi moirangthem Radhamani ki masanupa sadananda su yalokhibani Panbayai award asiki da moirangkhom bazar da leiba Manipur State Council for Child Welfare na angang taruk thagat pagi manungda sadananda matanta makhalakhibani United Youth Organization singjamai bhaigabati laikai gi nipu taruk saba mapok nomit palan ngarang organization asigi piral singkhatuna hongdokraba matung ngasi nini sanba numita APSC na lokiba combined civil services examination da second rank ta lakibi chenyai laima angom amadi kuntaruk saba position da lakiba Laisram Bhagat Singh aniba puning thogat pagaloina laikhidraba amadi haujuk lairiba organization asigi president amadi general secretary Singh da kudol tamki Nam hadana ming sanba yadraga Catholic School Kansipur bu thingjingani haribasi lanai mi inatagalup amatana tobigino amasong sogot pigano haina Catholic School Local Guardian Association gi serola mana hairakli amanamda school authority ne so class 2 gi matakta ming sanba da so ayaba pibikano haina apil torpagaloina mahiroi singna apana rak yaudana mahi tambada pumnamagna sogot pi haina so serol sina makatarakli hojek ngasino magi sanabgi pauda Kunthani Toisuba N Hazari and Dr. N Tombi State Polo Tournament da MPSC B X Polo Club B Wangkai Amadi Ibudo Thangsing Polo Club A Thawal quarter final Sankre Tournament asigi ngasi ahanba sanakiba match samada MPSC B gi sanaroi O Suresh na panjal mari T Pradeep Kumar na panjal ahum TS Kaup na panjal ani aduga KS Nongpok nganba na panjal amaga sanduna Eastern Sporting Club B nongmai bungbu panjal tara ani da maiki ba piki ba loina na ngasi sana ke bani suba match tana X Polo Club B Wangkai gi sanaroi T Jacob na panjal mari Ais Muhindro na panjal ani aduga L Tolong Khomba amadi L Atang ba ani na panjal amamam sanduna K and MM Riding School singjamai gi team A ba panjal nipan amada yamna laksana maiki ba piki Tournament asigi ngasi sana ke ba ahum so match tana ibudo Thangsing Polo Club A Thawal gi sanaroi P Ozit amadi M Doren ani na panjal ahum amadi O Somarjit na panjal amaga sanana thangwai Youth Polo Club A bu panjal tadi ani da maiki ba pipa ngamki Manipur Horse Riding and the Polo Association asindra mapal kansai bungdo satrali ba polo tournament asida team kuntare na saruk yari tournament asigi haying makhata ba match ahum sanaragani Kamakya Social Youth Club Hiang Thangna Sinduna Club asigi sana bungda sathariba ahum subasta level KSYC for men aside Open Super Soccer Tournament da DCK Kyamgai amadi KSYC Hiang Thang Team A animak mai pakre hairi tournament asigi ngasi sana ke ba ahan leg match amada DCK Kyamgai na Mama FC Sagol ban panjal mga ahum na mai thiba pikhi baga loina na ani subal leg tana KSYC Hiang Thang Team A ge sanaroi Dhananjoy na panjal ahum Anthony amadi Social ani na panjal amamam na sanduna GSFC Team B kay sampat panjal mga sinada maikiba piki Team Kumari na saru yare tournament na sa kahing nungtil makata leg match asi ani sanaragani haina tournament na sa convener na thadrok pa saru lamana khangalakli
Thangwen Athletics Union Sindra Union Asiki Sana Bungda Satariba Kunmari Suba State Level Sub Junior Under 17 Boys Football Tournament da SDC Samaro Quarter Final Sankre Tournament Asiki Ngasi Sana Kiba Aroiba Black Match Samada SDC Samaro na ZDC Tinungai Bu Panjal Manga Ohum Damaiti Ba Piram Laga Satariba Tournament Asiki Quarter Final Sangmangam Ki Match Asida SDC Samaro Ge Sanaroi and Kisan Amadi Manga Gisana Manga Suba Amadi Yankai Mapan Suba minutes in the Panjal Ani P. James and Ronaldo Amasung Y. Santos Maski Yakai Humdo Yakai Manga Amadi Yankai Nipan Suba minutes in the Panjal Amamunga Sanki Mighty Horaba ZDC Tinungai Panjal Ohumadana and Danabiri and Johnson of the El Sobasa Sanki Santariba Tournament Asika Haying Sanagadaba under 14 Mini Boys Football Tournament Ahama Quarter Final da Mangal FC Kabab Amasung UUFC Uripo Anina Lamba Taunaragani. Indian Women's Football League Final Round Gi Nipansable League Match Sama the Manipur ki team ama wariba Eastern Sporting Union Wangkai Mai Pakre Hairi Tournament Asiki ngasi New Delhi Dalaiba Dr. Ambedkar Stadium the Sana Kiba Nipansable League Match Satuda Eastern Sporting Union Wangkai na FC Pune City Bupanjal Ahum Ama the Mighty Bapiki Satariba Tournament Asiki Taramato Super League Match Sama the Eastern Sporting Union Wangkai Ama the Mizoram team ama wariba FC Aizal Anina Tha Siki Tarukta Lamba Taunaragani Haina Union Asiki Secretary na Tadrakwa Lamana Kangalakli Senior Man Manipur Hockey League Hockey Union Lari Kembam Laikaya Madi SUYC Usekon Konawani Mai Pakre Ngasi Sana Kiba Tournament Asiki Ahan League Hockey Union Lari Kembam Laikaya Sanaro M Sanjoy Manina Panjal Ahum Ice Amarzina Panjal Ani Case Renal Amadi A Suresh Anina Panjal Amamam Gatsanduna Kongman Students Club Panjal Ter Ahum the Mighty Pipangam K Mighty Horaba Kongman Students Club K Panjal Ahum Aduna Thongamba Bakar Amadi Zone Sanki Tournament Asik any Super League Tana SUYC Usekon Kunona Maira Basiko Panjal Manga Ahum the Mighty Pipangam K Mai Pakaba SUYC Usekon Kunongi Sanaroi El Manto Samadi El Devesora in the Panjal Ani Eduka Robert Morangtian the Panjal Amaga Sanki Manipur Hockey na Sindana Kumalapaki Hockey Stadium the Satarakliba League Tournament Asida Nupagi Tim Tarina Sarbiari Haying Tournament Asiki Match Makataba League Match Ani Sanaragani Mangasuba T20 Veteran Cricket Tournament da Sajing Cricket Club Lilong Sajing Mai Pakre Tournament Asiki Ngasi Sanaki Pamari Super League Match Asida Sajing Cricket Club Lilong Sajing na tos ngamdana batting hana Sanaki Bada Apiba over Kunda wicket Taruk Churugaran Sam Kunmari Lobangam Ki Innings Asida Krishna Kumar na out Oidana ball Yankai Humdoi Nipu Humdoi the run Humdoi Loki Match Asik Adi Suba batting Sanaki Cookie Sporting Club Lambulena over Tarama Panga ball anida wicket Taramak Turaga Somna Giran Marpudra Longtona Match Asi dan Kudreta Maitiba Nanki Match Asida Sajing Cricket Club Lilong Sajingi batsman Krishna Kumar na out Oidana ball Nipu Humdoi the run Humdoi Longtona man of the match Taki Manipur Veteran Cricket Association Sindona Oriental College Amadi Model Higher Secondary School Gi Sana Bungda Satariba Tournament Asigi Haying Sanagada Manga Suba Lekta YWC Langtabalam di Model Club Team B Singamaka Anina Lamba Taunaragani Arivada Bulletin Asigi Headlines Among Miamda Tamsigi New Delhi dahing pangtuk dari tripartite dokta saruk yara tapa Manipur government ki mihu sing amadi UN sigilo sing basing ngasi fal adok nei Lali ba assembly mikala sida congress ki mirip oigada basing ming MPC sin haying lokol la bayana daily Michael Gamari lain na kana sa ina patolo pati giwangkin kendra da nupi sokle makata na pando patolo tok na ba polis na ngak seli Amasung assembly Michael pangto ko dere state mga digi CI na selo nya lupa ko tisama mga yalabas na lupa yu mati truck sing pagat pangong play